Thank you. Rathi na mbere na kwirorera iNooroRuciini twina mheshimiwa Kimani wa Ngunjiri mubunge wa guthurwo itura ria Bahati kuria county ya Naikuru. Hena mundu rauga atiriri. Hena mundu rauga habari mheshimiwa Ngunjiri, naitwa Alex kutoka Nairobi. Nilikuwa nataka kuuliza, tulifanya kazi ya census na hatujalipwa. Haya, adore mekira census matire mariho. Ni nini mbaya? Anga bururi gutire bia. Andu a census ti ari he nao. Haya. Gutire bia nima. Kwanyu biacara ihana atia mheshimiwa? Tijega ni ngugio. Kabuni magana mana ni mahingirwa account ni KRA. 400. No menye, if I'm the one as a president, I would advise kana mundu wa KRA. Kuingira mundu account yake ni undu wa igoti. It's not wise. Out wisdom. Tadu agikoro moko gwithania na mundu amenya kwenji ndari hite igoti ri ni heo system uri ari haga na America ni gwikago no ikona bilioni cigana uheane projection uri ri haga nigetha na biacara ikiate na ndika affect andu ra wandikite na ki mukaiguithaniria uri ri haga uguo niguo guthiaga no mundu akoragwo agite kuriha mbere ni kigoti na rikirihagwo na mweri no problem ya riri ya KRA maracokera andu aria mena clearance uhinyia ria keri tado economy gutire becha kwinyo ria keri no menya kangethe wega piu we wari iteri ugirocoka ria keri iteri ugiuga kaji kare guhana irogo wako gene akugeithia araiga mheshimiwa Kimani eganago ya hari iria yakua umuthi uragana president Kibaki hari atigire bururi na wira mwega arutire no rucio naguo mwako mukigana president Uhuru tondu nionete haraihu agiuka na maundu ma BBI hena undu munene arona ithuĩ tutarona Ure no ndimucoke ndimwe atiriri ni ndamuiguira tha muno tandu ari aiko ni mundu mugimari ena meciria make o ta maria mena Uhuru tutigwiciririo ni mundu muturire itu kuria tuguthie o mundu ni ecirie ugithura MCA ugithura mobunge ugithura governor ugithura president wecirie ithuĩ tutigwiciririo ni mundu tugwiciriria tumenye kuria turorete reke turekwo tuthi koinange tukeethere muthuri yes haya yes wathuka haya riu wi wa kamiti ya migunda mheshimiwa Kimani Rift Valley kura andu matare macoka kwao migunda-ini niki well no nyenda twariti ha kangethe hindu ni mundu oria haha wikite ata wi kamiti-ini ya migunda andu macoke kwao ti kuma tauni-ini kuria ndari maga waru ri nguruoni ndari maga waru Keriget na bebe ndari maga gwitagwo atia Sirikwa njoke kuo ni ngarute wira riu ri aiko ni gukobora wa koborete ri ndugicoka mugunda wa mundu wa gukobora ni kugura no ko ni mugunda waku ri mere makurehere title D ujite haha tumiciririre na thie ground na unyume thutha na media tuthie ku ground tandu menye ni tutekwenda nyingi tukwenda horo wa ma na nuregaga we kauga menye ndukwenda mehe ndicithuire uga mehe ni onani ne ngunyitete ni nani mehe ndirenda ni ndirenda mundu akakureherere kangethe title D ni we riku ni we no which is very good igikorwo iho we are going to take action in a very big way tayo kwa migunda mena he mutumia wakwa utumia mukuru muno ikara ndunduri na mugunda wake wari kundu na guku mwena wake wa Kiricoye ona riu ni akoragwo mwanaka wake ari okuo no title D ni acenjirio na ni ndeheirwo na we kamiti-ini ginya settlement na minister na PS marauga ria tugwika reka tuikare out of no na ku migunda mingi ndiri title andu ni kugurana na turatathi riu twatathi na tuori ndui no gakiandikwo na kuma kangirogoni o ta title ya thoroko cia ngirogoni twenda wega kang'etheri tuteithia andu anyu twari horo wa ma marehe guku gwaku kana manjite handu twi nawe marehe title D tume hau tuthie mugunda na bunge kuma guku ethie ground nituguthie ginya kuo I'm telling you even if it's next week akurehera nie guthondeka bunge kamiti ya migunda tunyitane na chairman witu Nyamae tuthie ginya ground tuone mugunda tutambiririe cira wathondeka kamiti yaku na ni thondeke yakwa kamera ici tucithame tuthie kuo raia yuke yuge mundu ona ni mugunda wake haya thank you haya he mundu rauga bururi uti merry go round acha ino ndiguthoma kuga ati bururi uti merry go round ti ategete gituike kia muthiururukano how doneka atiriri how donaria wega ati no muture wathani-ini
kuga ati no muture wathani-ini ri yari angi nao ni mahitia kagethetano na riri umenye atiriri haha ti Mary go round yo arageria kuga ni raia ikagia kura no raia ikagia kura ni ucio mwarauga uguo no ikagia kura ni turenda thayo na thayo uri ukioneka mwega na bara ri Duale arauga atiri gucokio hari we mheshimiwa Duale arauga tutirwagira gite kia MP tari gwaku bahati ne kwaruirwo nundu waku guthuro acha haya tutirwagira gite kia MCA yes tutikarwa nundu wa gike gia atumia gite gia senator kiwona ona ndukaigwa ati mundu rire no gia president nikio turwagira gigatucokia thutha o miaka 5 yathire o miaka 5 tugacoka thutha gigwikwa atia bara iyo ethire riu ri thina ria wiho ri umwe atuma tucoke hau na coke haro-ini ri ni andu kwaga gwitikia kurumeria kindu gitagwo democracy na watho wa katiba ya Kenya aikonto tukire katiba ya Kenya ni tumure katiba tugage atiri nigetha tunini horo tuhane Tanzania mu Tanzania tugage mu Kenya no andu amathia magathika kuni makanyitana na andu acio nio mathukite au Duale ucio rauga horo wake ri Duale minister raheirwo minister wa finance kunyitirira ri meta ni yothe cumari magikenera makiwa president amekete wega that is a tribal president amuthuria tawo ni mucumari amuthuria because he is capable now ni otukwenda kurora mundu athurwo tuka accept mundu ucio ni capable tandu horo ukangethe wa ukabira tukawika atia mundu athurwo ahotana na njira iriku riu ningi tugukira ogwo 2022 tugaikania ta 2017 nie ndikuona ogwo tandu riu ri andu ni mohigite na andu ni monete gucagura mundu ugiciragia ni wanyu ri gutiri kindu ga guteithia tandu acagurwo ni president wa bururi ti president wanyu Gikuyu na riu haria Gikuyu kirakwamite ni kiumite ho gwiciria mathura mu Gikuyu riu one matongana ni maikara wega ni wega muno ni undu kagunyuga kamarumite nigetha mamenye atiriri president one mujarugo emo baduya emo turukana uri ugicagurwo ni Kenyans ni president witu yarego kuria kungi kura ituko kehana tariu wa bururi wari nuthu tiga magaithanirie githĩ tiguo na tutiari na thayo twarie ma gutiari thayo Kenya na bururi wari nuthu hau atia no riu kuria tekangetha tondu haria kiria nikio turwagira ri hau ni ndatekani na Duale turwagira ya president ici ngitire haro kingi kwatia tuthimere go round tuthondeke githimere go round ka tungika atia githĩ ti kura tukandwo ni riri ni katiba na Wanjiku aikie kura ndiguria atiriri Wanjiku heo rutha rwa gucagura president tandu president kurigana na katiba niwe protection ya Wanjiku ya mugunda wake ya indo ciake thayo wake investetwo he president wa Kenya koguo tungithiugo turathie ri ni karia nime maenda gukira hau mari umuthi utungika audit andu ari othe aria marathukuma guku ri acio anyinyi nio marathukuma kuri andu ari angi tandu wa kuhoyaga viva ati ni ndokire na maitu ni no mio Kenya mugakwa mbere ni ndokire na maitu na ithi nundu wa siasa ri tugatwara indo ciothe ku ni karurwo we ke turikie na wa mwisho tukirikia mheshimiwa Kimani ni mundu igatiriri Kamau uria mheshimiwa atiriri yari ataito didi cio ciaheire ri nyumba cia cinirwo taito ikihia ri na watia nikwenda kumera nikwenda wega kwari maundu maironda ici hone ithire nikwenda kumera in confident makeria Rift Valley taudi kuonie na turaje na andu itu Rift Valley ya kuyothe na ndi kamiti ya bunge ya migunda na taito igikorwo ihite ri ni hari procedure taito igikorwo ihite ri no mwaka ina record gwa thirikari mugunda ni umaga handu uyoka gutuika waku tungurumira haria waumire ri record ya thirikari kana ni settlement kana ni buying companies cia migunda turumirire ri no mwaka kangethe ni tukumenya hari moke ni mateithie me I'm ready to help them na onama mari horo wa title he andu president ugire undu mwega muno na ni akinjira ni personally akinjira andu ya kwanyu ri mateithie meherie macira igoti-ini tumahe title tonda tutingihana title macira me igoti-ini tandu andu aya uru witu ona migunda ya gayanwo gwatigwa munanda andu magathondeka to director nigetha makareka munanda kariku magatwarana ga igoti-ini ndu akamunanda riu ri twagerio na president yageria kuheana title igekate ikare mataru ndangigithie above the court no makatuthikiririe ni nai macira igoti-ini muke tuonane ogone na ikuru tauma kiugo ogwo ri minister wa lands na PS na ithuothe na ikuru turari kuo na ivaja kurari na clinic
ya gucaria titles iria ciurite no ingiheanwo na thirikari no one thing ingimupongeza piu na pongeza Uhuru for one thing he stood with ni kuheana title eheanite title than ever guti mundu wa heana title president uria we heanite na ndu ni maume igotini ni tuthie track record yaumire ha yahirire ni ahire nwekire OB number akihiriire ku nyumba onako ni ona kaheri mundu athie akaripoti OB number akauga title yakwa yari number this and this and this ni ori kana scheme yakwa yari no ega trace scheme ni riku iyo and I want to assure you thirikari ndingetunyana o mundu ne kuna mugunda wake thank you mheshimiwa asante thank you muno makiri okaga kaithio gacira thank you ni ndona we mundu ukwendeka ni uria arachira no mundu wajira turunge hau hako inange hau hago thiko inange turunge atatigo ona ngwajia siasa na ndio Ethagwo mheshimiwa Kimani wa Ngunjiri mubunge wa Bahati kuria Naikuru ndereti ureke tumikinyie hau AIPCA Othero Praise Team ukai mugoce Ngai thutha ucio ni tukwaria uhoro wa kanitha na irua ciana githi tirarikirie 8 yes kwina kanitha irabanga irua riu muthe turari uhoro wa kanitha na irua na tuna mutarani ugwitwo Michael Waderi wa kanitha wa CFF kuma kuria Kiambu ni njona athuri aciama kana akiama na marabanga na irua umuthe reke nyambe ndore kanitha na irua naguo muthenya ungi tukarora ria athuri akiama na irua jetagwo wa Kang'ethe na kindu thuire no mehemehe